Siguro ito na aton mga pagbasa para hini nga ika-21 nga Dominggohan ordinaryo nga panahon, naglaladawan ha aton kung ano iton Kristohanon nga kinabuhi. Usa nga aspeto hini amo nga ini nga kinabuhi, usa nga kinabuhi hin pagpili, usa nga kinabuhi hin pagdesisyon. Siguro may ada usa nga dako ngan overarching decision. Tinatawag iton mga theologians nga fundamental option. Pero may ada liwat mga pagbubuhaton nga desisyon hakada adlaw. Iton pagpag-o hini, iton pagpadig-on hini, iton pag-confirm hini nga fundamental option. Siguro aton fundamental option ginhimo naton idahiton bunyag. Iton bunyag nga iton aton pag-renew, iton bunyag ha aton kalugaringon nga nagpapahayag kita iton aton pagtuo, iton aton Ginoo, nga iton aton ungara hin pagsunod ha iya. Iton aton commitment, iton pagsunod, iton kaburuton iton Dios. Pero ini nga desisyon kinahanglan pag-ukyan kada adlaw, kinahanglan pag-uhon, kinahanglan padig-unon. Amo ini iton ginlaladawan iton aton mga pagbasa. Dila naton siya nga pagbasa, ang mga Israelita inabot na kunohira ngadto ha Shechem. Humanahira paglakaton, impera katuig 40 katuig idahan kami ngawan. Inabot hira ngadto ha Kanaan, nga dahini nga dapit. Nga dahini nga dapit ginpapapili hira o ginpapili hira ni Josue kun hino an ira pagaatamanon, kun hino nga Dios an ira pagsisimbahon. Siring niya an mga kadiyusan ba ti dahini nga dapit o an Ginoo nga nagtalwas sa iyo tikang ha Ehipto. Ini nga lugar di dahiton basahan iton Genesis, iton siyahan nga pag-mention hini amo an paglakaton ni Abraham tikang nga Haran ngadto hini nga tuna an Kanaan nga ginsaad han Dios nga ihahatag ha iya. So inabot ni Abraham nga dahini nga lugar Shechem. Nga di dahini nga lugar iginpahayag ni Abraham an iya pagsaad nga magiging matinumanon hiya hini nga Dios. Hini nga Dios nga maghihimuhay iya nga usa nga dako nga nasod. So daw sugad hin kumbaga full circle na ini. Han pagtikang, han pagtawaga ha ira pinaagi kan Abraham base maging usa nga nasod. Ngan nga da han ira pag-abot hini nga lugar kahumanan ira pagkauripon ha Ehipto, kahumanan ira maiha nga paglakaton diha kami ngawan. Ngan didahini nga higayon gin papasaad nga ahwira o gin papapili nga ahwira, gin papakonfirm an ira pagpahayag han ira pagsimba ang tinuod nga Dios. Ngan aron siring ni Josue, siring niya pili kamo kung hino ito niyo pag-aatamanon. Pero haakon nga bahin, ganito na akon pamilya, ito na akon pagsisingbahon, ito akon pag-aatamanon, amo ang Ginoo. So may ada niya ginpahayag nga fundamental option para ang Diyos. Ngan amo liwat ining ginsundan ang mga tao. Ginpili nira ang pag-alagad, ang pagsimba, ang tinuod nga Diyos. Ngan siring nira, amo hiya itong ira pag-aalagdon. Pero ini nga ira desisyon, kinahanglan ira pag-uhon kada adlaw, kinahanglan ira padig-unon, kinahanglan ira pag-atamanon. Ngan itong kinabuhi han mga Israelita, amo ini nga padayon nga ayat ha ira, nga ira unta magin matinumanon hira, ini nga ira saad. So naatubang hira hin pagpili. Ngan siguro amo liwat iton kinabuhi iton usa nga Kristiyano permi na atubang iton pagpili. Kada adlaw bisan kung may ada na naton dako nga desisyon, overarching nga decision o fundamental option. Ini nga desisyon kinahanglan aton dig-unon kada adlaw. Kay naatubang kita hin permi nga
ni sitwasyon nga kinahanglan magpumili kita ngan piliun naton itong Dios. Pwede kita maghatagin mga ehemplo. Kung usa ka nga, for example, usa ka nga teacher, may ada usa nga tawo nga masuho na imo, base mo hiya papasaron, bisa kung bagsak hiya. O di nga ni, base tagan mo hiya na taas na grado, bisa kung diri niya deserve taas na grado. Ano ba't iyong pagsusundon? Iton katadungan ba? O iton salapi? Hino ba't iyong pagsisingbahon? Iton salapi ba? O iton Diyos? Damo nga mga higayon nga may ada sugad nga mga pagpili nga kinahanglan naton at tubangon. Usa kang abogado, usa kang huwes, magdidesisyon kahin usa nga kaso. May adha imo magpa-bribe, hinda ko nga salapi, basi ka gumapil haiya, bisan kon salaan hiya. Ano ba't imo pipilion? Iton katadungan ba? O pipilion mo iton Diyos nga salapi? Amo iton aton kinabuhi kada adlaw na kinahanglan pumili kita ng kinahanglan padig-uno naton iton pagpili iton Dios tungod kay iya man kita mga anak, iya man kita mga tinunan man kita naton Ginoong Kristo. Didahan naton ebanghelyo amo gihapon an inatubang han mga tinunan kakinahanglanon hin pagpili. Kahuman pala ni Jesus pagtuddo hin makuri nga pagturon-an haira. Sinaring Jesus nga iton akon unod, tinuod nga pagkaon, iton akon dugo, tinuod nga erimnon. Kinahanglan kumaon kamo han akon unod, ngan uminom han akon dugo. Ngan siringan mga tao makuri ini nga pagturunan. Ngan waray pag-uha ni Jesus, aniya tuno, aniya pagtuddo. Waray siring symbolic language na ini, o figurative language na ini. Sugat iton siring, iton mga protestante. Siring niya, tinuod nga pagkaon ito na akon unod. Kinahanglan kumaon kamo ito na akon unod. Ngan uminom ito na akon dugo. May ada pa nga ni sa nikuan una, may ada pa mas graphic na description niya. Kinahanglan magsamsam kamo ito na akon unod. Ngan uminom ito na akon dugo. So waray niya pag-uha, aniya tuno. Ngan maaraman mga tinunan nga makuri ini mahisabtan, mahisabutan, maintindihan, nga pagturunan. Amo nga ni nga siring ang ebanghelyo, damo han iya mga tinunan an binaya ngan waray na pagsunod ha iya. Ngan pinakiana Jesus han 12 nga mga tinunan, hikamo mabaya baliwat kamo ha akon. Ngan binaton ni Pedro, mapakain pa man kami Ginoo, aadaha imo an mga pulong nga nahatag ang kinabuhi nga dayon. So an ira ginbuhat ang mga andosing nga mga apostol, amo an ira padayon nga pagpili kan Jesus, bisan kon makuri aniya pagturunan, bisan kon makuri maintindihan an iya iginsusumat sa ira. May ada siguro nira fundamental nga pagtapod han pulong han Ginoo nga bisan kon diri nira na isasabtan maaram hira, natuo hira, na nagyayakan hiya in kamatuuran. Sanglit magpapadayon hira in pagsunod ha iya. Amo ini an ira ginpili, ngan pag-uukyan nira ini, nga ira ginpili, bugos nira nga kinabuhi. Amo ini iton ginlaladawan, iton aton mga pagbasa, yan na nga Domingo. Iton usa nga Kristiyano, usa nga tao nga nagpipili ang Diyos. May ada niya ginbuhat nga fundamental option. Ngan iya ini ginuukyan, iya ini gindidigon kada adlaw. Hakada higayon, kinahanglan pilion niya itong Diyos. Kay may ada permi mga butang nga karuyag umagaw. Ito ni atensyon. Umagaw ito niya focus. Umagaw ito iya paghatag ang importansya. Danay may ada mga butang nga inidismiss naton nga siguro nasa kita nga neutral ini, harmless ini nga mga desisyon. Pero kung naton paghuna-hunaon, may ada niya implikasyon. Waray siguro desisyon, o diguti ay siguro nga desisyon ito neutral. Itong desisyon nga diri naton pwede kulawan nga pwede maging maging
harmful or beneficial, o desisyon nga nakakabulig o desisyon nga nakakahibang. May ada siguro pipiran la, kuti ay la siguro nga mga desisyon nga pwede naton tawagon nga neutral. Pero kadaman, haros nga tanan ito na aton desisyon, bisan itong mga gudti nga ginidismiss naton nga daw sugad hindi rin importante, may ada niya konsekwensya. Bisan net aton pag-singba, kung haing kita na pwesto ito na singbangani kita, pwede ka sumiri nga neutral ini, harmless ini, na desisyon. Kung damo pat lugar din prente, nga iton imo karueg ato kala permiha orhe, pwede ka sumiri nga neutral na ini. Pero pagka matuod, pwede may ada liwatit niya, implikasyon. Kay at nga niya orhe, pwede la kami mag-istorya, itakon tupad. At nga ni ka orhe, pwede lang mag-cellphone, pwede lang mag-games, diri kikitaon. At nga ni ka orhe, pwede diri ko ikada iton atensyon, ito na hinanabo, idahiton, santos nga misa. Pwede sigun naton nga neutral, harmless, pero kapag matuod, may ada niya, implikasyon. Pero na eskwela, ano? Na eskwela, iton na na eskwela ka ngani, medyo burubungol ka ngani, kinahanglan, ada ka prente. Ito na imo pag-decide nga pumuro ko rin prente, may ada itong benefit. Or kung medyo masiromit yung mata, kinahanglan na ada ka prente. Kay may ada itong benepisyo para ha imo. Pero mag-decide ka nga ni kampisan, so ganito nga, ato ka la orhe, posible itong rason tungod kay diri mo karuyag nga mag-focus ito na hinanabo di dahil ito imo pag-aram. So may ada mawawara ha imo. So may ada mga desisyon na ginuhuna-hunaan naton nga diri importante nga daw sugadin neutral o harmless. Pero kung naton paghuna-hunaon, may ada talaga niya konsekwensya. Amo nga ni nga siguro na nga adlaw, inpapahinunom kita iton aton fundamental nga desisyon pagin tinunan hanaton Ginoo. Nga nini nga aton desisyon kinahanglan aton papag-uhon, aton ririg-unon, kakada adlaw naton nga pagpili para han Dios, pagpili hinpagin matinumanon ha iya. Sugad ang ginbuhat ni Josue, siring niya hi ako, manit akon pamilya, mag-aataman kami han Dios. Ang siring ni Pedro, makain pa man kami, daha imo Ginoo, ang pulong nga nahatag ang kinabuhi na dayon. So may ada ni ragin pili, ngan ira ini pag-uukyan, ira ini pagdidigunon, base maging matinumanon hira, ang Diyos na nagtawag ha ira.